urazi ndakubwira akiyo ko tisene bakongomani oya iyo umuntu wa mbere atanguye kuyambara mu Burundi ni jewe na Oscar Village Market. Urazi ndakubwira urazi je ko nakunda kunyonga imodoka mu mvura kubera wapi wagira amaguru oya none ngo kiguye turi ngaha nta modoka nonyonga kwera niwo kujyubugari mu mvura cyamapine yashaje oya amapine yashaje urumva nk'ubu imodoka kwera mu mvura wapi je siguye anje gute urumva hari idodano yibura cyangwa idodano ukayitora ikakunanira kururuka abari herere umuco utagute none kimvurikira ubu camera nk'uyirengagiza ko atambura irimo ce nibandiritse urazi wonyene nkubwire ahubwo urazi ndakwereka reka je umeruka kubyara umwana wa kabiri kandi nibyo umwana wa mbere azariye mu mezi 6 oya mo frere ndakwibira ibanga ndakwereka bano banakweruka kubaka ibintu byambayeko wenda azi nawe we ko bizokubako kwera umwana wa kabiri yitamwo buti umwana wa kabiri yitamwe reka je ntavyo narinzi bageho ana wa mbere urumva murashobora kubitegura mukavuga ati none dukore gute ikintu gikore gute kwagirana amatanjati mugabo deuxième rang tiserarote kwera ndabwiza ukuri uno munsi ugiye kuraba neza gutera inda biragoye sho kimena kera ko bajene bikigiye bajye ubuntu bw'ubufiriti none n'abantu urabona bapima muri mwe amavuta n'abantu urabona bapima bagapima umugore bagasanga arakomeye umugabo bagasanga arakomeye umugabo akanywa tevere akanywa amazi menshi akiruka imisozi mugabo yagaruka akagerageza akarasa mu ijaride ugasanga ni squatter uno munsi biragoye none abantu bofungura iki na ikiri naco no kwereka abantu b'abagabo wemenyera kurya indya nyinshi kandi indya zikwiye kuko nushobora kwirigwira amafiriti uvyara umuhungu na sawarumu nguco uvyara umuhungu umuhungu arajya sharawuma agaca bibaza ko yovyara umuhungu umuhungu bisoko wari ibintu bigumye ibintu bikomeye by'imyimbati kuko urabe abantu bose bariko baravuka mwino minsi n'abakobwa ahubwo urazi impamvu ari abakobwa none niba abana baboneka waborewe mu gasibe uri mu gasibe inzoga zikugera ino wowe agacaza abakobwa gutera inda muhungu bese bashobora black imwe ya rouge n'umurongo yose simango yeruka kugira ngo basanze ngo abakobwa ari benshi cyane nyuma ari miliyoni nyinshi cyane kuruta abahungu abakobwa naho miliyoni 11 mbwa sinzi ko yabishaka kumugaragara je bijya bintu bya rusasuma nivyo ngira kuko urabona n'abakobwa bo bugerageje kuraba ngene bangana Sembo nari benshi kweli usanje abakobwa sigu yanje wangu aya wapi mugare yose umutima rero ukomeye wose umutima kubera nabonye gafoto uri kumwe n'umukunzi wa kakera reka yewe ariko uzana video ziraho mu nyuma wajya wamugumanya rumwe umutima kweli wamugumanya rumwe ujya sanga bari benshi wowe uzibanga ishure oya kwego shari byo bademu twajamwe twaje kwiga dufise ibibazo mu muryango aho umuryango bakubwira ati ugateba ari tugukatira mugari aho tuzana mwamanyamba bagashaka mugenzi rero bakuze muri condition zigoye aho mwika none impamvu atagifaransa tuzi baza ko bivako umibisa yakwigisha igifaransa mu Kirundi bisisera voiture ngo yini imodoka ngo vuvoye ngo murayibona none musarike tunandika mu gifaransa singeza ni squatter santegri si squatter ahubwo ari kindi naco cyo kwishura ugasanga umwigisha muri primaire azi Kirundi icongereza igifaransa étude d'imilie EM nta mwanya banjohera nka tepeya tepeya twasha twambara imipira y'imbeho tukaca tujya mu migisha cyo kumaririmba
mupwe ni bwazo abrigaba. Niyo mpamvu abana bariko biga mw'iyi minsi ubwenge ni squatter. Twe twiga turi kumwe n'abigisha, abigisha badukunda, ikimyiramyira kiza urwaye ibicurane agaca gufata agakuza umunwa yo agafata papier hygienique yo papier hygienique zari bwabe. Oya pardon. Urumva kera rero niyo mpamvu twiga neza. Abubu ni sawa. Hewe we poa we turasubira ariko ntube wankame. Oya turaza kubikuramo ntugire ikibazo. Wankame ahubwo izo mpuzu nana kurankamera mubifute. Turasubira mubifute wataza kubifutana nta kibazo. kandi sinaye kandi yako asante sana.